what's up my friend? Welcome back again to Vloggers. Guys, jadi motor saya lagi pecat tali gas. Jadi tali gasnya pecat guys nih. Tuh ngelos anjay. Ini gua di tengah-tengah antara air kali ya guys. Gua benerin dulu ya. Pinggirin dulu. Oke, jadi nih sedih. Kalian gua ini aja lah bikin konten di kali Cikaret ya. Ini kali Cikaret. Indah ya guys kalau lagi kayak gini. Ada aja bahan konten anjay selagi macet ya. Macet lagi. Rusak kali gasnya guys, pecat. Sininya jadi gua bikin ini biar semangat. Jenuh mak gua ada duluan guys, tinggal sisanya. Mantap ya ini, pedal ini kalau buat climbing sedap nih. Jadi tempat wisata climbing ya, yang pernah gua tunjukin waktu dulu di video sebelumnya. Ini cuacanya sudah mulai mendung guys, liatin, aduh. Dan tukangnya sudah, oh wow, duh bahaya nih guys. Kita hanya menunggu saja guys. Oke, guys. Nunggu tukang ini ya, ada ayam guys. Jenuh guys. Ayo guys, jangan lakukan dulu. Waduh guys, lama ini. Soalnya lama bingit gitu guys. Aduh, kumaha ieu mang.
Lami guys, lami pisang. Blegedet, ahai, blegedet, ahai. Anjay. Gila guys, si tukang mamang kemana? Ih, aing mamang. Soalnya gimana nganterkeun oge tak nungguan. Motor mana lain? Supra HX mah. Besok nganter paket. Hanya nganter paket. Si Evan modern ya.
Mobil lagi maju kenal gede lepas kek kadang yuk anjing sih eta aing sih ngejup balik kan itu lain sulap
Nah, si antamanya telepon coba lo meneta bisa mau kunci pasta gitu ah. Mana masih kena di tadi bengkel. Di mana kene? Mau akan kunci cabra? Dalapan pas. Kunci 8 pas. Ujung selang mau akan tuh. Jeung eta deh gitu peso. Kunci 8 plus. 8 plus deh. Kunci 8 pas. Heeh. Di bengkel kan? Hah? Di bengkel teh. Heeh. Di bengkel kan? Kade mana?